Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nabibemereye bushize ko tuzogaruka kugira ngo tube mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Turagarutse kugira ngo tubane muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Uyu munsi kuri micro ya mbere ni Prote turakingewe nza gukorana na Iva, ariko inyuma ya kamera turacari kumwe na Jeff Wizo, ugomba mwite Wizo B. Ariko kandi ku rundi ruhande nza kwandi kumwe na gwagaruka kwabateramisha ubushize. Ndabona umunsi bagarutse kandi bameze neza. Tuduze ibiganza turamukanye. Shalom. Nuko aba nibo tugiye guteramana, nawe uze kuja muri commentaire wandike ubakire. Uri mushaje cyo gukora urakizi no kugira kakano ari umuntu tugeze kuba dukorana hano yitwa Kaboro. Yavuze ngo mufyonde ku Kaboro ni kaya kano kamezuku rero kamezuku wapi kaya kamezuku ubugize ngo ivyo bintu ndavyemeye ni bimeze neza cyane. Nuko rero reka tutabatebeje tuje ku rundi ruhande. Ndabona Beni uno munsi nawe nyine yaje yiteguye kugira ngo ashobore kuturongora muri kano kanya keza kariwe guhimbaza no gutazira. Hano turaza gukorana na Iva kandi ibintu biraza kugenda neza. Nawe ndabona yiteguye, ariko nawe naduze yiganza aramukanye we ntiyabaramukije. Nuko asante sana, akanya ni gwawe Beni.
Sabu wazimiye
iyo turi kumwe ntacyo zaba, iyo turi kumwe ntacyo zaba. Heri wamtumainie Bwana, wamtumainie Bwana, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainie Bwana, wamtumainie Bwana, heri wamtumainie Bwana, atapata baraka.
yote uliyotenda. Baba ninakushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba ninakushukuru. Nikulipe nini kwa yote uliyotenda? Baba ninakushukuru. Nikulipe nini kwa yote uliyotenda? Baba ninakushukuru. Nikulipe nini kwa yote uliyotenda? Baba ninakushukuru. Mateso makali aliyopata Bwana Yesu, walimchoma mkuki na maji ilitoka, akalia sana, Eloi, Eloi, Mungu wangu, mbona umeni mateso. Mateso makali aliyopata Bwana Yesu, walimchoma mkuki na maji vilitoka, akalia sana, Eloi, 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 Mungu wangu, mbona umeniacha? Mateso makali aliyopata Bwana Yesu, walimchoma mkuki na maji vilitoka, akalia sana, Eloi, 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 Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana Yesu kwa huzuni akakata roho. Yesu alikufa, siku ya tatu kafufuka, yuko juu mbinguni, Bwana makao. Ilipofika saa sita akasema imekwisha. Kwa huzuni akakata roho. Yesu alikufa, siku ya tatu kafufuka, yuko juu mbinguni, Bwana makao. Ilipofika saa sita Bwana Yesu akafufuka, huzuni mwingi akakata roho. Yesu alikufa, siku ya tatu kafufuka, yuko juu
bwakushizaho uri n'ubuntu bwatumye widegemvya urazi kare wari imbohe nyene ya satani yagutwara uko yigombeye ariko ubuntu bw'Imana buraza buraguterura bugushiraho nyene uri nino ndirimbo duce dusohotserera ko kino kiganiro cuno munsi tugadushimiye mwebwe mwadukurikiranye dushimiye na rogwaruka twateramanye uno munsi ariko kandi ibiganiro byacu biracabandanya tuze dusubire duhure mu bindi biganiro bizokurikira reka tubike banure twese tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.